Ka KSU Laban Circle haka handel tarik uluber arjara posau kala liban bu darkasa ucaman ke MEECL. Berkelayu kendu uru iu direktor ke MEPDCL ban ujar halo ki breu basa anya Maxwell Tan Estate bagi tu boarding elektrik. Kumta nak liang ke MEECL kelapa eka kanhun jongki eka step jongka nyau tarik uluber arjara posau. Ban pei ban kemi halor ka jing shisha jongka nega jing ujar. Haka ban nak liang ke MEECL kelalap bagadon shisha ka jing tu boarding elektrik. Lalap badan ki ying bana uwe umetar elektrik ki ai boarding syakasau teligi ying. Don kiwi pat ki ai boarding sya sau san teliki ying bar kumta terter nakaliang joka MEECL kalau out boarding lut ya baro kini ki ying ki betu boarding bar kin ai saki notice sya kiwi pat hakini ki sngi pan sya dan kuna nakaliang ke MEECL kalalap badan ar punyo teliki ying ki babiang ya umetar boarding ha ka bakine pat ki ai sya kumbasan po teli ki ying kabalong be ai banakaliang ke MEECL kalau out boarding ya kini ki san po teli ki ying kaseng ka ai jingaro bas ngungu shibun ya ka jingkit kia baga jingklo jong katanat MEECL banihar jurip ban le eka badon kam nagaliang kaseng kan sele juru ban bu khas sashisin bakini ki brew kenomyo ban apply ka boarding klaim ki kot ki sla ki babyang ba klaim dayo eka NOC na kador barshnong badha ka juga por ban panjing shai bakum kine ki ar punyo teliki ying ki boarding electric bat ka kot ka sla ki bakum no ki ai banyo kamta mi ki bale prepaid connection ki barang shu apply dang shan baleng ba kan ka kerwo kaseng ka kan turu eka Shillong municipal board banweng no eki masi ne ketika jaka katkum ki kanan ain kumala kula rakmat ka DC haka arpo kanai tarik urempang arjar posau balada ke SMB ka penslam kaseng kan pelong da gajinya ki hakmat ka office jong ke SMB